parler, parler, parler خبرې کول. Je te parle. Je te parle. Je te parle. زه تا سره خبرې کوم. Aller. 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 تلل. Je vais aller à Paris. Je vais aller à Paris. زه پاریس ته ځم. Savoir. 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 پوهیدل. Je voudrais savoir où vas-tu? Je voudrais savoir où vas-tu? زه غواړم چې پوه شم ته چیرته ځې. Donner. 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 ورکول. Je te donne un livre. Je te donne un livre. زه تا ته یو کتاب درکوم. Passer. 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 تیریدل. Je passe devant ta maison. Je passe devant ta maison. زه ستا کور مخ نه تیریږم. Mettre. 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 اچول. Je te mets dans ta boîte aux lettres. Je te mets dans ta boîte aux lettres. زه تا ته د پوسټونو په ډبای کې اچوم، یعنی boîte aux lettres کې اچوم. Partir. 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 وتل. تلل. Je vais partir à 19h. Je vais partir à 19h. زبا 19 بجې ځم. Trouver. 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 پیدا کول. J'ai trouvé mon sac. J'ai trouvé mon sac. ما خپل بیگ یا ساک پیدا کړو. Rire. 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 خندل. Pourquoi ris-tu? Pourquoi ris-tu? تو ولی خندی یا تو ولی خنده کوي. Vivre. 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 ژوند کول. اوسیدل. Il vit à Paris avec ses parents. Il vit à Paris avec ses parents. هغه خپل والدینو سره په پاریس کې ژوند کوي یا په پاریس کې اوسیږي.
laisser 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 پرېښودل اجازه ورکول laisse-moi aller à Lyon laisse-moi aller à Lyon اجازه راکړه چې لیون ته لاړ شم rendre 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 بیرته ورکول واپس کول Tu vas me rendre mon livre. Tu vas me rendre mon livre. زما کتاب بیرته ماته راکړې. Sourire. 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 مسکا کول. Elle sourit quand elle me voit. Elle sourit quand elle me voit. هغه مسکا کوي یا خاندي کله چې ما ویني. Venir. 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 راتلل. Ce soir, il vient chez moi. Ce soir, il vient chez moi. نن ماښام هغه زما کور ته راځي. Comprendre. 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 پوهیدل. Je comprends ce que tu me dis. Je comprends ce que tu me dis. زه پوهیږم څه چې ماته وایي. Penser. 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 فکر کول. Je pense à toi. Je pense à toi. زه ستا په اړه فکر کوم. Chercher. 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 لټول. Je cherche mes chaussures. Je cherche mes chaussures. زه خپل بوټان لټوم. Croire. 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 یقین کول. باور کول. Je ne vous crois pas. Je ne vous crois pas. زه په تاسو یقین یا باور نکوم. Entendre. 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 اوریدل. J'entends un bruit bizarre. J'entends un bruit bizarre. زه یو عجیبه غالمغالیه آواز اورم. Tenir. 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 ساتل. نیول. Je vais te tenir au courant. Je vais te tenir au courant. زه به تا په جریان کې وساتم.